Shubor nakaslem jong unongsan hima. Chief Executive Member ka KHADC uba penyat sing sim menta kasngi ka neutarik unai wing arajar arthulai ulah yar syamajai menet jurep bat pet benia iki kot kisla jong kidukan bar jella hayo majai hagani ka jing jurep bat ka jing khanra iki kot kisla lalap balajan baro kidukan gila khanglut harut surok ni hapo yo usi em long bakani ka jing khang iki kidukan ka pau shai bakim biang iki kot kisla ulah betharu ba iki kidukan bakhang kinta da ka jing tho makin wan mi syake HADC ban le ek badan kam khna makin yo biang ban plih Nombor inspektor kiri ini barulah manajer benar Januari ini syukur platform empat lak kemudian empat tidak hamsa. Jadi bagi yang empat balikin clear. Nama arsir gini ke petang. Last time bawa nang ni dari sekausin tu Jika kandan ke iga keputusan sini wan sini. Petang kita pegang empat kita bikin sampai fungsi cek nanti. Kejingwan tungi mentang sini Shanish po majai bat ichamati banwan ban ya economic inspection habede ki non tribal traders ke dangshen nakaliang ka Meghalaya High Court kala betha ingi ban issue ki trade license ya ki sau ngut ki traders ki balik tiet jingkhang ya ka High Court te hoi kala poi ka order singi Henry nakaliang jungi ngidon ya kanika Trading by Non-Tribals Regulation Act but ngiru habot ya kanika act nginemla ban I license ya kinu ki non-tribal traders tang nakaliang ka council claim da yo KNUC lenika KNUC nakaliang ka shnong lenika right lenika hima te kumbalong hangni po majai ka bahap po hima sora ngi pan NUC no sil but namar bang impat yo KNUC ngi nempat la ban renew lene ban I trade license ka bat mai kini ki ba apply te but kata ka penlong kini ki sau ngut ki non-tribal traders ban nature food but nakaliang jungi ni wan daladim rasni ban jungo sini jaka but ni shem ba ki babun ba wat lesi palat ni kita ki sau ngut ki trade non-tribal traders ki bambiang lesi ki kot kisla kumapilai I mentat kila khangi kidukan te kani ka paushai ba hakani ka yo hangni po majai ki babun hi ki ba ya ikni ka kam thai ki dei beki bomde khasi ki barjala te ngiru ladangim mlap but muti kena baki dei hi ki bre na po Meghalaya nginam la hi ban ai ya ka trade license nomor ba kani ka jaka kalong hasnda ka Bangladesh kabaar ba basusi ba ni syam bentak hadin bangi lek ban keli na kini ki try dukan ka kerteng na si kadi kerteng khasi try deu o khat but andala keli ki kot kisla la lap bala syam ban mula ai pin ban da kamarik certificate yang ni ban shisha ba ka try ba u Shanghai ya khasi te ha ka kerteng jong kalok la tre ka business
Te kata ngamla ban batai keran sibun. Dari tangkawai wala kataru kini ki bomde ki kasi. Wat ki yo lok kasi tu kirkhal. Lada kimpat don hi wat saka professional tax. Lani ki nong tray jung ki ban ka labor license. Nakal yang dunia nila ban kham ikini. Nimla ban le. Te mentas ni nila lap ikini but nila le laka jong ka kamram nakal yang council. But next kam ba ki ba pek timban ku baru kin tip ba nakal yang ka council nginem shong klikti nginem shong thai ban hendra kum kini ki riu panabar ban wan le business ban wan kam hayi hangni lem da yo ka kot selaka babiang nakal council